Danas ćemo razbiti par mitova o botoksu. Prvi mit je to da neke kreme, neki serumi mogu biti isto tako dobri kao botoks za uklanjanje bora na čelu, čak neki biostimulatori. To nije istina. Jedino što efektivno uklanja bore mrštilice, bore čela, bore oko očiju je botoks koji ima efekt na mišić, drugi se zategnu i opuste i zategnu bore. Kad smo već na temi bora na čelu i na licu, drugi mit je taj da botoks samo uklanja bore. To isto nije istina. Botoks uklanja crvenjela, smanjuje pore, smanjuje znojenje. Botoks može toliko toga napraviti da ne kažem kad se botoks aplicira u ovoj zoni, može ukloniti i migrene. Treći mit koji želim spomenuti danas je možda najčešći, a to je ljudi koji kažu doktore, ali botoks je otrov. Botoks nije otrov. Botoks je lijek koji se koristi u cijeloj medicini, ne samo estetskoj medicini, u mnogim medicinskim problemima i svaki lijek je otrov ako ga se previše uzme. Čak neki lekadol, ako uzmemo previše, možemo otrovati jetru. Isto tako sa botoksom. Ako se koristi tim užasno malim dozama koje su dovoljne da riješimo neke probleme na licu, on uopće nije otrov, on izlazi iz tijela nakon samo tjedan dana. Ne može imati nekakve dugoročne nuspojave jer ostaje u samom mišiću na koji ima efekati u samoj koži. Tako da ne, botoks je vrlo siguran i učinkovit lijek u stručnim rukama naravno i nije otrov.